Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. U zadnjem videu sam mijenjao diskove, ostavio sam si stare pločice koje imali su još mesa, ali sam vam obećao da ću to mijenjati. Tako da evo, nabavio sam si nove pločice, idem to zamijeniti. Evo ga, to su nove pločice, uzeo sam ih u Tokiću. Možemo vidjeti koliko ima materijala. Naspram onih starih mislim da će biti odlično. Tako da, ajmo se baciti na zamjenu toga. Evo ga, koliko je prošlo, jedno tjedan dana, a već se vide da diskovi hrđave, ali to je normalno. Uglavnom, znači dobro sam ih očistio. A evo, znači ne koči po sredini, tako da ove pločice su katastrofa. Znači koji zadnji put da skinemo klješta sa 17 treba držati kontru, a sa Gedorom 13 očarafit šaraf. Ovdje se lijepo vidi razlika u debljini kod tih pločica. Zadnji put ovo nisam imao, a u biti je korisna stvar. Kad stavim nove pločice, onda ću trebati namotat, odnosno gurnut klip nazad. To sam zadnji put napravio sa špicangama, zato jer je površina novog diska bila nešto veća od onog potrošenog, ali ne puno. A ove nove pločice sad imaju puno više materijala i moram vratiti klip nazad. Tako da, ovo je taj alat za to. Teško mi je rukom počupati ove pločice van, a ne želim zaboš šraf cigar da si ne ogrebem disk. Tako da ću sad sa ključem 12, znači olabaviti disk i onda ću čekićem izbiti pločice. A sad, pošto moram klip stisnut, ću uzeti 11-icu i ovdje malo odvrnut ovaj ventil za ozračivanje i onda ću stiskat klip i tu će izlaziti tekućina van, tako da ne tjeram ju nazad u sustav. Ovo crijevo tu ne smije se napinjati, tako da držat ću s obje ruke, tako da neću snimati to trenutno, žao mi je, ali ne smijem se oštetiti ovo crijevo. Eto ga, klip sam stisnuo do kraja, ventil ću gore zašarafit, staviti kapicu, staviti klješta, stegnut sve i onda idem stisnuti kočnicu. A sad ću vam predstaviti jedan projekt koji će se sporadično pojavljivati na kanalu. Uopće nemam ideju koliko će trajati, a radit ću ga kad neću imat ništa drugo za radit, onda ću malo raditi na njemu. A taj projekt je Scirocco Mark II iz 82. Trenutno uopće nema motora u autu, dijelovi su posvud, ali Marija je u problemima. Sad za razliku od onog Peugeota, ovo tu je malo veći projekt. Znači htio bi ogolit cijeli auto skroz do gole šasije i onda znači od ozdola prema gore krenut slagat, jednostavno pokrpat sve, staviti nove limove, prefarbat i onda bi se bacio na unutrašnjost i generalno na sređivanje motora. Motor koji sam dobio s autom je 1.8, imao je ugrađen plin koliko vidim po knjižici. Ja ću složiti taj motor, ali neću ga iskoristiti u ovom Sciroccu. U ovoj Sciroccu bih htio staviti neke jače. Nisam sad siguran točno kaj. Znači ovo će biti projekt koji će biti razvučen na dosta dugo. Znači tu i tamo će biti snimaka sa Scirocca, a generalno će biti sve ostalo što radim. Tu iza imam jedan problem, a to je da ne mogu otvoriti uopće haubu. Znači sad je otključena, ali ništa se ne događa. Ovo je zaključeno. Ovo je otključeno, ništa.
auto mi je iza pun stvari. Znači pun mi je stvari i to bih htio izvaditi, a znači puno lakše je izvaditi to od ostraga, ali ne mogu otvoriti gepek. A da uopće dođem do toga da otvorim gepek, moram nekako proći kroz ovo sve. Tako da sam u jako nezgodnoj situaciji trenutno. Ovo bravo drže 2 šarafa križna. Tako da mislim da ću nekako unutra morat ući u auto i odšarafiti ova 2 križna šarafa da se dignem haubu. Evo ga, prva 2 šarafa koje sam skinuo na široku. Ovaj sit se nije mogao preklopiti pa sam ga onda spustio skroz. Tako da uopće mogu doći iza. I odšarafio sam tamo ta 2 šarafa. Pa ništa, ajmo vidjeti, ja sam uspio. Oho. Amortizeri uopće ne rade. Ali okej. Jej. Auto je pun svega. Evo ovdje imam nove pragove. Kak novi liče mogu misliti onda kako su originali gore. Ovdje je spremnik za plin. Znači ovaj auto je imao plin. Vidim i po knjižici. Evo ga, tu možete vidjeti da uopće nema motora unutra. Ovo tu je motor u pitanju, trenutno je u spremištu i čeka bolje dane. A još ne znam da li sam spomenuo, ova crvena Alfa ima Alcantara sjedišta. I ja bi si to htio prebaciti na zlatnu. I još jedna stvar koju bih htio uzeti su ovi tipski tepisi. Tako da ću uzeti ove tepihe i prebaciti si isto u zlatnu Alfu. Ovakvi su trenutno tepisi u zlatnoj, znači standard nekakav univerzalan. Tako da to ću maknut. Staviti fino ovaj. Evo ga. Po meni puno ljepše paše. Ovi prednji tepisi su ok, tako da ih neću mijenjati. Jer ovdje na crvenoj su potrošeni, to jest ovaj suvozačev je ok. Ali vozačev je izlizan i potrošen, tako da nema potrebe. Evo ga, krenut ću sa stražnim sicevima. Ovdje tu, ovdje dolje je znači Imbus 6. Očarafio sam se sad na obje strane. Ovdje tu su kopče i treba gurnut, znači siceve treba podići i gurnut prema iza, jer te kopče ovak stoje. I onda kad se gurne, sic ide van. Ovak ta kukica izgleda. Donji dio klupe je vani, htio bi to fino sa šamponom oprat, sve počistit i onda kad je fino čisto zamijeniti se i staviti u zlatnu. Za ovaj gornji dio, koliko mi je poznato slična stvar, treba ovdje očarafit i onda kad se to očarafi, tu gore bi trebale biti kukice gdje se to samo podigne i onda ide cijela klupa van. Prije svega bitno je skinuti ove naslone za glavu, jer oni u biti nisu na sjedalu, nego su tu iza, a ne može se podići sjedalo gore. Evo ga, klupa je vani. Jako jednostavno ako znate kaj radite, ako ne, ćete se napatiti. Idem ih sad počistiti. A sad to sve moram ponoviti na zlatnoj. U međuvremenu sam našao bolju poziciju za zrutat ove kablove. S tim da sam morao očarafiti ove šarafe koje drže dno. Inače se tu dolazi do pumpe goriva. Tako da ću sad imat više kabla iza nego što sam prije imao, što je odlično. A ovaj otvor za skije mi je strgan. Tako da ću si to isto ukrast sa ove crvene. Tu sam ponovo stavio masu.
puno urednije sad to sve izgleda. I evo ga. Alcantara iza. Moram još promijeniti oplate na vratima da budu meč. A onda ću se bacat na prednju stranu.